sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Eunice. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kayo manpay iti naragsak ken na bendisyon nga aldaw. Sapay kuma tas sikakaradkad kayo adanunen toy nanumo a surat ko. Naawi sakmat a nagsurat tapno innak ibinglay ti nagbalin apadas ko may papan kan ayat. Gapu iti nalaos a panagayat ko kani Alan, nagbalinak a bulsek ket jakin kan kano ti pananglukluko na kanyak. Inaramid ko latta ti obligasyon ko kas girlfriend na, iti likudan ti panagbababae na. Aging gaadimteng ti may katlo atawan ti relasyon mi. Kastoy man dagiti pasama. Happy 3rd anniversary, babe. Eunice. Anya ti kayat mo kanan? Agpili ka, takarga ak ti platong, babe. Houston. Jakon kayat. Ha? Ni, apay. Nagaduti in order ko. Apay, di mo kayat ka diti makan dito eh. No kayat mo, umakartay ti sa Bali Restaurant. Houston, Eunice. Kayat ko asawan. Put din tante relasyon ta. Anya. Namin ano na daras nga agparparignakan ka. Agam agin bubulsag ka. Alan, pangasim. At data dito yung restaurant. Nakababain ka na kiti makangag. Numabalin. Ijerwar ang pagsaritaan tanti maipapan iti day tabanan. Saan? Kahit ko adito'y kun alapasan ti amin katata. Apa yan, Hana? Anya ti makagapo. Simple lang. Saan kan hay ayaten? Awan matambo ka nagbasulakin ka. Di mo kumamot aramidan ti kasti kanya. Ang naasim. Diyak ko makayat nga ramidin dahil kan ka. Ngam, Yaman niya, Alan. inuray ko asi ka mismo ti mangi-give up iti relasyon ta. Ngam kaslawan lagan ka. Isosya ko na mismo ti makiwinnas pas kan ka. Ag-break tan, Eunice. Sana pangasim. Di mo kumamot aramidan ti kasti kanya. Pakawanan na ko ma. Ngam aging galaangan dito iti pagpatinggan ti love story ta dwa. Eunice! Kumay ka! Lumugan ka! Tayo tulad kayo di balayo! Oh, Eunice! Apay nagsangsangit ka? Ada ka din napasamakan ka? Vince, ni Alan, in-break na kun. Kastaya. Hala, di ka nagsangit. Sana rumbang asangitam ti kasya klase ti lalaki. Vince, Gusto na. Di ka danag. Adak lang dito iparakan ka. Di ka tupulos panawan. Namnamanti ka adak iti sibay mo iti amin agundaway. Ikarig dahi tayo, Eunice. Okay, no problem. Agkita tantulangan ni Jay, okay? Bye. Alan, Oh, anya tira ramidem dito eh. mabalin ka kadiya kasarita. Awanan ti rumbang pagsaritaan ta pa, Eunice. Alan, mabalin ka di, nagsinublian ta, pangasim. Maminano ka di nga ibagakan ka adikan ay ayaten. Sardengan na kuman. Lipaten na kon.
Takas taakmat ka. Inaramid ko na ita. Ngam talaga marikata na. Ngamin, aging kaita. Ay ayatan ka pa ilang ngalan. Eunice, jakon kaya't masaktan ka pa. Di mo ko maipilit ti bagim kanyak. Ngamin, talaga nga awanan ti panagayat ko kan ka. Saan kan nga ayatan? Saan ba't siguro ang narigat nga awatan dayta? Kasyam kumamit tabagin. Apay. At akatin sa bali ngay ayatan. Wen, adan, iso pa nga asim talipatin naman. Saan la asisyak ti lalaki? Nalabit asaan adata tinaituding para iti tunggal mesa. Iso nawaya ka nga gayat iti sa bali. Patcheck nga ado ti mas deserving iti panagayat mo. Sige. Nakastati ko naman. Ikarigatan kalipatan nalan. Katsapay na kuma. Tawan to ti pagbabawiyam iti kastoy ngay naramid mo kanya. Hello, Eunice! Happy birthday, Bess. Thank you, best. Hi, Vince! Impagmanta na kaumay ka? Siyempre mata. Malipatan kaya mo ti special na ti best friend ni Eunice. Happy birthday! Agyaman nak, Vince. Ah, ato ti regalo para kan ka. Oh, wow! Ang sweet mo naman, bro. Agyaman nak, ha? Bess. Ato'y matirikalo. Thank you, best. Okay. Kumusta kayo, Matan? Da kayo ka din adwa? Ah, ay, saan pa tigat ko sa wen. Agayam kami lang ka ni Eunice. Kunak nobyo kayon, kalpasan ti break up da ka ni Alan. Oh, Eunice, Vince, ata kayo maggaan dito eh. Kumusta kayo? Oh, speaking. Hi Nelly, happy birthday. Thank you, bro. Chona, ni Eunice, ni Vince, ni Nelly, barkada. Okay. Eunice, Vince, Nelly, ni Chona, girlfriend ko. Hi, guys. Nice to meet you all. Wow, ha? Nag-date ka matan na nagka-girlfriend? Kabi-break mo lang, saan ka di? Sorry, ha? Saan na ka na-inform na ubing kayam ti type mo? Ay, siyempre mata. Abay, ti ko nang kadikat urayak pa iti 2 months, 3 months. Talaga mo na pospol ti rupa man niya, Alan. Kalpasan ti naramid mo. May turod mo pa ilati agpakita dito eh. Wait. Ni ka di Eunice, di bagbaga mga ex-girlfriend mo, Alan? Kunak man no barkadam laang dagito eh. Sikati makagapuno apay nga in-break ni Alan ni Eunice. Oh, really? I'm sorry for your loss, girl. Talaga kas tatibiyag. Di ka agdanag, Eunice. Amo ka makasarak kan tumatlaang iti lalaki at talaga para kan ka. Pasensya ka na. Agin inayat kami ngamin at talaga ka ni Alan. Pwede mo matan ka nung in-order mo cheesecake, Eunice. Kwa, Vince. Pasensya ka na. Nawan anak matanitiganas sa mangan. Aging ka kadita. Kat ni Alan pa lang tilinaon ti puso kan panunod mo. Vince. San lang mat ani Alan ti mabalin mo nga ayatan. At daak dito'y para kan ka. Mabalin mo mat nga ibawing ti atensyon mo kanyak. Amo mat bayagan nga ay ayatan ka. San ka di? Vince. Masaksak kita anak man. Numakit kita ka masaksaktan kagapo ko ni Alan. Lipatam nga may nanda dyan lalaki. Siyak langan ti ayatan. Ikarik at di kan tulumdang iti tinag. Di kan to pagsangitin. Ayatan kan ipatag ka. Aginggat mauding angas ko.
Nakabanog mateg malmalam at trabaho dito yung opisina. Ay, makapabisin pa ikitin. Ni, agalas 5 kaya man iti malam. Hi, Eunice. Oh, Vince. Anya ti raramidam dito eh. Anya pa ko ma. Sukunan ka ha. Sika talaga. Nagtaktak ka man na ako na. Okay lang. Pakaragsakak timang sukon kan mangitulod kan ka. Agyaman ak, Vince. Ayun gayam. Ada surprise kan ka. Anya nga data? Diyan ibagbaga ha. Surprise nga rod. Ay, when gaya man niya. Ala, umay ka. Ada pa pananta. Okay, mabit lang nga ron. Yurnus ko lang dagiti papel iti lamisan ko. Wow! Talaga mo ta na sorpresa aki tinaramid mo a preparation para iti early dinner ta. Napukaw ti bannog ko iti nagmalam. Nagimas pa'y dagiti makan ngayon pa sa ganam. Siyempre mo ta. Vince, Ah, amom, kasta unay panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, dimteng kay ti biyak ko. Agyamanak, gapo iti kanayon na panangan andingay, kan panang parparagsak mo kanya. awan na nyaman na. At dapay aparagsakak ti biyag mo no ayatan na. Saan la na ingkabsatan? No di kahit kas iti panagayat kumatkan ka. Vince, Si sasaganak nga agbalin apanakip butas. Tapno lang malipatam ni Alan. Aramidag ti amin nakabalak. Tapno agbalin ka lang nga naragsak. Kasta ti kinapatag mo kanyak, Eunice. Eunice. Alan, anya ti raramidom dito'y sango ti balay. Kahit ka kumakasarita. Maipapan iti anya. In-break ko ni Chuna. Kasta ka di, apay nga ibagbagam kanyak data. Awan mo't bibiyang ko no bilang lang. Inaramid mo tikas jay. Gaputan amiris ko si kati ayayatek. Husto nalan. Sardengan na kon. Adan nobyo. Pudno nga dan hobyom. Ngam amok asaan mo nga ayayaten. Ngamin, aging gaita. Siyak pa'y lang ti ipit-pitik ti pusom. Pag kunaam kumamot talan. Gaputa iso ti marikriknak. Di mo kuman parigatan pa'y ti bagim. Amok apanakip butas mo lang ni Vince. Eunice, itay pa di ka matagtagal ya. Ha? Di ka di manan Alan. Vince, tikit di pa nagmanehong tinto na ram. Inawagan nak ni Alan. Kinuna na nakita kayo idi na minsan arabi. Anya? Pudno ka di nagkita kayo. Saan mo't nga itinagkita kami? Iso amis mo tinapan ni Jabalay. Inuray nak ijagate. Iso ang nagsarita kami. Kayat mo kano ti makisinubyan kan kuana. Awan kasta nagsaritaan mi. Urayan niya pa'y ti aramidan na amang pilit kan ka. Sapay ko ma, tadi kan makisinsinubyan kan kuana. Vince, Pangasim ha. Ikarim ko makanyak adinak ko mapanawan. Gapulakan kuana. Amumot no kasano ti panagayat kan panang ipatagkukan ka. Ay ayatan ka una Eunice. Dahit ako mati ka na yun nalaglagi pam. Apay nga tadyak makontak ti number ni Eunice. Ita ipay nga out of coverage ha. Sa dino mo tatiayan na. Ay, madanagan ka. Di man ki dineli ti awagak. Bareng amuna ti ayan ni Eunice.
Vince. Hello, Nelly. Pasensya ka na ano na disturbo ka. Damagak la ko ma. No amom no sa dino ti ayan ni Eunice. Jack ngamin makontak. Kwa, ada kami ita dito'y bar. Ah? Dito nga sigod at tambayan tayo. Kinapudno na. Agkadwa ni Eunice ka ni Alan ita. Anya? Oops! Hinay-hinay lang, Eunice. Adun tinainom mo. Alright. Sige, mada. Gusto natin. Abangan mo saan tanto na makasala inton madamdama. Nya kakadianan. Di nagmanlapda na kasta. Kaya't ko pa iti uminom. Kaya't ko ti makalipat. Kahit mo lipatan ni Vince, basta ka di. Mamamalan, oray kas jay ti inat aramid mo kanya. Aklo nagkakpenso. Nga, aging kita. Ayatan ka pa ilang. Isuro nga, dak, dito ay amagisin mo blan ka. Kasano ako makasigurado di naktumanan panawan kan saktan, ha? Alan? Napunakan ka. Ipatpatag ka unay-unay. Nalaki dito makisin mo blan ka kanya. Ay, ikari nga, agbalin ako na nasayatan mo blan. Lipatan mo din na palabas. Kat mangruita manan. Podno ka diday taanan. Wan, iso nga isinamon ni Vince. Okay. Sinaak nga rodan ni Vince. Eunice, Vince? Planong gayam asublyan ti ex mo. No. Saan, Vince? Let me explain, okay? Tanya pa lang ti explain mo. Kit naglawag tinangig ko. Vince, Inayat ka iti kastawanay. Nagbalinak anapod mo kan ka. Hanggang apay anaaramid mo ti kastoy kanya ka. kuha. Sorry, Vince. Nagsakit. I'm sorry. Vince, agsubli ka dito eh. Vince! Ay, bayaan mo ni Vince. Adak lang. Saan? Ibutang nakalan! Kasaritak ni Vince. Vince! Agsaritat ako, ma! Vince! Mabit lang, Vince! 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 Ipatanak! Vince, pangasim! Agsaritat ako, ma. Awanan ti ron mga pagsaritaan ta pa, Eunice. Nagbalinak atanga. Ngamin, inayat ka pa lang. Sorry, Vince. Sorry. Jakon ka sa pulan dagita, sorry. Manipod ita. Put din tanti relasyon ta. Kat nawaya kayon ka ni Alan. Saan? Saan, Vince? Sikat ay ayatag. Ba't yan na kumamot? Please. Ulbod ka. Ulbod ka, Eunice. Vince! Agsubli ka! Pangasim! Vince! 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 Agpaigid ka! Adalugan na di malikudam! Saan? Vince! Vince! May iha, bawal ka na sumrag dito operating room. Boyfriend ko din-aksidente. Isa pa nga siyo. Palabusan da nga umasidakin ko na. Pasensya ka, iha. Gam talaga sana mabalin. Agreeing ka. Agreeing ka, Vince. Pangasim. Di nagkumamat panawan. Vince, ayayatin ka unay. initiating. 1, 2, 3. Clear! Ay, Diyos ko. 200 joules. Vital signs. Negative. Again. Initiating. 1, 2, 3. Clear!
300 joules. Vital sign still negative daw. Time of death. 8:30 p.m. Ma'am, pasensya kayo. Pinarabit niya amin na nakabalan eh. Ngayon talaga siguro nga aking kalangan dito itibiyag ti boyfriend yo. Sana po na ito saan, doktor? Makipaglabingit kami, ma'am. Nalaos ti panagbabawik, gapoy ti kasjay nga inaramid ko ka ni Vince. Sakto laang naamiris ti kinapatag na kanyak, idinapukaw kon daytoy. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. Jakmeten nakisinnublyanan pay ka ni Alan. Kat ita, agmay saak nga agbibiyag. Single. Adda dagiti gundaway amalaglagip ko ni Vince. Masaysayangan ak unay. No sa anak laang siguro ang nagbalin ang managing bubukod, nalabit, si bibiyag pa'y ti lalaki ang nagayat kanyak itinapudno. Dahito'y mantipadas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Eunice. Ken ka pagayam, Eunice. Kunada ang nasaysaya at no umiwas, wenno lumiklik ka iti relasyon ngem ti agbalin ka a panakip butas. Kunamet dagiti dadduma, okay laeng ti agbalin a maag maipapanken ayat, basta mailaban da ti ayaten ken ipatpateg da iti biag. Ngem ti kinapudno na nasaysaya at laengen ti agbiag nga agmaymaysa, ngem ti mangnamnama kamet iti awan. Nasaysaya at laengen ti agbiag nga agmaymaysa, ngem ti makasakit ka pa'y itirik na ti padam a tao. Sapay kumatagbalin nga adal daytoy ken kadagiti makangeg. Alakastan pagayam Eunice, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos, para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.